Ibihe byiza mwebwe mwahisemo gukanda subscribe namwe mutarayikanda umwanya n'uyu tugiye kwinjira rero mu makuru aremereye cyane twabateguriye uyu munsi aho tuza kunyarukira muri Republika na Demokarasi ya Kongo. Ni iki kiri kuvugwa hagati ya M23 ndetse na FARDC? Ese koko nk'uko Ambasada Olivier Nduhungirehe yavuze ko leta ya Kongo irimo irakina ikinamico ishaje, ikinamico igayitse, akavuga ko Tshisekedi bira arimo arakora atari byo? Ese ni ukuri Tshisekedi arimo arakina theatre? Ibyo nabyo turi buze kugenda tubimanuka. Si ibyo gusa kandi amabuye y'agaciro ara mu gihugu cy'u Burundi yateye imvururu, yateye cyangwa se yatangiye kuzana amahane mu bayobozi, dore ko bamwe bashinja Perezida Neva kuba agiye kubarira amafaranga. Ibyo byose nabyo turi buze kugenda tubyinjiramo cyane. Rero amakuru yacu mureke tuyahere n'ubundi ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikomeje kwigarura ibice bitandukanye, ariko mbere yuko yigarura ibyo bice bitandukanye ngiye kubabwira habanje kuba imirwano ikomeye cyane. Imirwano ikomeye cyane yabereye za Mwenga, niyo mirwano yatumye FARDC na Wazalendo basubiranamo. Murabizi ko FARDC na Wazalendo barasanye bakubitana icyo bita urufaya rw'amasasu, bananiwe kumvikana uburyo M23 ikomeje kugenda itwara agace kamwe ku kandi. Bamwe bavuga ngo kuba M23 yaratwaye bahereye ku gace ka Mweso kagiye kera cyane. Baravuga ati kuba M23 yaratwaye Mweso ati ni uburangare bwa Wazalendo. Ati kuba M23 yaratwaye Kamanyora ni uburangare bwa Wazalendo. Kuba M23 yaratwaye ubuce bwinshi ni uburangare bwa Wazalendo. Wazalendo ikavuga ngo mwebwe muhembwa kuri payroll ya leta. Twebwe uko duhembwa kuko hari abo twasahuye, duhembwa kuko hari abo twibye. Ese koko ari twebwe namwe abafite uruhare rutuma tubura ibyo turimo turabura, none turimo turabura uduce niki? Icyo ro cyatumye bakubitana icyo bita urufaya rw'amasasu, barasanye bikomeye cyane. Noneho nabonye na video mbi, Wazalendo zambitse abasirikare n'ibara abasirikare ba FARDC ubusa, zimaze kubambura ubusa b'abagabo zibakata ibitsina. Barabirya barabikanjakanya. Ndavuga ati se izi nizo ngabo Tshisekedi yashimye avuga ngo barimo bararwanira kwishira ukizana, ngo barana abaturage bakunda igihugu? Le Wazalendo ati barana abaturage bakunda igihugu, bafata umusirikare w'igihugu bakamukata igitsina bakagikanjakanja n'amenyo bakakirya. Ibyo ngibyo byanteye kwibaza, nibaza ngo niba leta ya Kongo iyobowe n'umugabo utekereza muri ubu buryo, ese koko uyu yakabaye aba perezida wa Kongo cyangwa bakabaye batekereza undi perezida? Murabizi ko perezida wa Kongo ndetse n'umuhungu we nyuma yo kurasira abaturage mu kabari bari gutanga miliyoni 29 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo nyine nayakubye nyanganyisha mu mafaranga y'u Rwanda, nsanga bari gutanga miliyoni 29 kugira ngo abiciwe imiryango baceceke. Ni ikiguzi kingana uti? Ni amafaranga ngahe baguha kugira ngo nibura ugira ute uceceke ku muntu wawe wishwe? Ibyo ngibyo ni akamaramaza karimo karabera hara mu butegetsi bwafashi hara rwose muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Noneho tukiraho, uwo bita Patrick Muya, ntimwibagirwe ko mbabikiye amakuru aremereye. Ndimo ndajya muri mudu kugira mbinjiza ku kibuga cy'imirwano. Ndabizi imirwano niyo mwese mushaka, mwegere hino rero mbakubita icyo bita amakuru atari ivumbi. Nabonye uwo bita Patrick Muyaya umujinya wose yari afite yawutuye Olivier Nduhungirehe. Yavuze ati Olivier Nduhungirehe, ibyo urimo uravuga urimo uratekereza amacuri. Ibyo kuvuga ngo turimo turakora ibintu by'amakinamico hano, ibyo kuvuga ngo turimo turiyibagizanya inama y'umushikirano yabaye kuwa 27. Ati ibyo byose turabizi ko ari ikinamico, turabizi ko mufite ingabo n'ingabo nyinshi, zimwe zinje ari fuso 18, amakamyo 18 apakiye abasirikare ba RDF. Ati turabizi neza ko M23
ibayeho ku bwa RDF, turabizi kibayeho ku bw'ingabo z'Ubugande, ni mwebwe muzifasha. Ati ibindi byose bishire ku ruhande, wewe uri intumwa ngo urimo urakora, atari kigemo cy'icyaha n'urupfu, ati nawe bizakugeraho. Ngo ni Patrick Muyaya. Patrick Muyaya rero kano gahinda n'uyu mushinya yatuye Ambassador Olivier Nduhungirehe, ngo nuko Ambassador Olivier Nduhungirehe yakojeje agati mu ntozi agasubiza Tshisekedi wari wavuze amagambo akomeye, na nyuma yuko Tshisekedi yeretswe ko ari inkunguru zirimo zirabombokorana nk'uko perezida w'u Rwanda yabivuze. Noneho Ambassador Olivier Nduhungirehe yabwiye Tshisekedi karimo arakina ikinamico kandi ishaje, karimo arakina ikinamico iciriritse, kwirirwa yiriza yivugisha amagambo menshi, ibyo ngibyo karimo ararira. N'ikindi bageretseho baravuze ati se ko basabye Tshisekedi kurekura FDLR akayirwanya igataha, uyu munsi wa none akaba ari igisike cya Kongo kikaba cyatangaje ko ngo bitandukanyije na FDLR, ngo barimo barasaba FDLR ngo kwiripotinga kuri MONUSCO ndetse no kubasikaye ba FARDC. Barabiripotinga hute kandi FDLR muri ku munsi ku wundi mwakabaye muzifata? Ese kubera iki batemera neza ko ingabo z'u Rwanda zija gucura izo FDLR, zija kuzirasira hariya muri Kongo ngo zitahe, ahubwo bakemera ko zikomeza gukora ibikorwa by'ubwicanyi, zikomeza guteza umutekano muke abanyarwanda? Ni ukubera iki? Kubera ko uyu munsi wa none Kongo ikomeje kunyuranya, uwo bita Kayikwamba akomeje kunyuranya cyane na Tshisekedi. Kayikwamba araza akavuga ibye, Tshisekedi akaza akavuga ibye, ukabona muri make ko no mu buyobozi imbere harimo akavuyo, harimo miscommunication. Ibyo ngibyo nabyo byateye ikibazo, barimo baravuga ngo haba baduhagarariye nk'abakongomani muri perezidanse, wagira ngo nta communication bafitanye, wagira ngo ntibumvikana mu byo bavuga. Ibyo rero byose bikaza gutera ikibazo gikomeye cyane, ukibaza abantu banyuranye bari mu buyobozi bafite miscommunication mu buyobozi, niki bazageza kuri 23 bayirukangana? Ntibikunda. Ati se bazashobora gukubitamo 23 ifite ubugipanga ibintu byabo biri kuri ordre itari disoda nga leta ya Kongo? Ibyo ngibyo barumva bizakunda? Ibyo ngibyo nabyo bikaza bikaba ikibazo. Reka rero twiyambukire kuri champ de bataille ku kibuga cy'imirwano gikomeje guhuzamo 23 ndetse na FARDC, nyuma yuko FARDC isubiranyemo na Wazalendo, isubiranyemo na Mai Mai, 23 irimo irakora icyo bita kwa divansa, irimo irarwana ishaka kwigara centre ya Kashabunda. Rero ira centre ya Shabunda ni centre ikungahaye ku mabuye y'agaciro, ariko ni centre abasirikare b'abarundi aba FARDC bisize inzenda ko ni centre yakaba yarafashwe, ariko imirwano igiye kumara hafi icyumweru n'iminsi 2. Kino cyumweru n'iminsi 2 harimo harabera icyo bita kurasana. Ba mudahushwa ba 23 ngo bihisha ahantu mu biti, ngo bubatse icyo bita ibiraro mu biti, bikingiza icyo bita antibare, ngo kugira ngo hano n'umusike wa 23 ngo niko wakohereza RPG ku giti kakirimbura. Ati kandi niyo RPG bamaze kuyirasa. Ngo 23 irimo iratagitinga abakoloneli ba FARDC, igatagitinga abakoloneli b'abarundi, ngabo ngo nibirimo iragenda kandi kagukubita hano mu gahanga ahangaha, ngo yagahinduye icyo bita sudija, ngo irimo iragenda irasa idahushwa. Ibyo ngibyo rero ngo byaje gutera abasirikare bari ku rugamba ubwoba, ngo ariko baravuga ngo reka twisige inzenda turebe ko nibura hano 23 itazahigarurira, ngo ariko uko barasa ngo niko bagenda benyegeza amabuye y'agaciro. Ngo abarundi ngo barimo barapakira, ngo nibura muri misiyo bafite ara mu gihugu cya Kongo, ngo niko mu gihe birutse bavuye ahantu hari amabuye, ngo nibura buri murundi agomba kuba atahanye ibiro 5 by'amabuye. Ngo bagahita bohereza abandi bavuga ngo abo basirikare batsinzwe ntitubizeye, mureke twohereza abandi bo kuza kubasimbura, abo ngabo batahe. Abataha rero nibura buri musirikare batahanye ibiro bingahe? 5 by'amabuye y'agaciro. Uburundi ngo niyo strategy babonye bashobora gukoresha gusahura Kongo, bavuga ko bari kwifasha 23 yaba pirona bakirukanga,
ariko bakirukanga hari icyo bacuye, ugize amahirwe akarokoka isasu umugenda iryo buye akarigeza hara mu gihugu cy'u Burundi, ubona ibintu byose Burundi ngo bushaka kuba nka paradizo, nk'amabuye bayakuye hara mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Urumva umusirikare w'umurundi yatashe akagera kuri boda ntawe umusaka, abavuye mu gihugu kimushigikiye, kandi abarinze umupaka wa Kavimvira, abarinze umupaka wa Uvira, abarinze umupaka ni Abarundi. Rero kuba ari Abarundi byorohereza Uburundi kwinjiza amabuye y'agaciro hara mu gihugu cy'u Burundi, maze umurundi akakubana umurundi koko, utazi umurundi nkamurunda mu nzu. Rero Tshisekedi ngo ntiyigeze amenya umurundi, ngarimo aramwinjiza mu mabuye y'agaciro. Anariyo muribuka igihe u Rwanda na Kongo bari bagiye gusinyana amasezerano y'ubufatanye mu bukungu, ubwo bari gutegura n'uburyo bakubaka uruganda rutunganya amabuye y'agaciro hano mu Rwanda. Ngo telefone irimo karindwi nyinshi yahamagaye Kinshasa iramubwira ngo tubanze tuvugane, undi aramubwira ngo bino bikoresho byose biri hano, aba babirigi bari hano turababwira ukuri kw'ibibera muri Kongo, niwe wibesha ugasinyana amasezerano n'u Rwanda ku bufatanye mu bukungu. Intumwa zari zagiye hariya muri Amerika zahise zihagarika ako kanya impapuro ziri ku meza, baravuga ati twebwe ntabwo turi buze gusinya leta y'u Rwanda itarakura abasirikare ifite muri Kongo. Ati se ifitemo bangahe? Ati nibura 90% y'abarwana muri 23 n'Abanyarwanda. Donald Trump aratungura, aravuga ati se ko bano bagabo bahagurutse baba baje gusinya, iyo telefone ni iyi? Baraneka basanga ni telefone yahagurutse hariya mu Kirundo yerekeza hara mu gihugu cya Kongo. Mu Kirundo iyo telefone yari ihari, we yari igiye kwerekeza ngaho bita ngo mu Kibira, kujya kureba nk'uko situation y'abasirikare barimo baritoza, mwaba ku ruhande rwa FDLR kwitoreza za Kibira, haba Abarundi bari kwitoreza za Kibira, Abakolombiya baje gutanga iyo myitozo, aba South Africa ngo biteguye gukubita ngoma 23 paki Kigali. Ibyo byose byari birimo birategurwa. Rero nababwira ati bino byose turi buze kugira ute, turi buze kubishira hanze. Rero ngo ni operation y'Abarundi hariya rwose. Murumva rero ko mama 23 ifite akazi katoroshe, mama 23 irimo irahangana, irimo irakora icyo bita reka turebe ko twakwikiza umwanzi. Atariko ikintu giteye ubwoba Tshisekedi ono kubona ngo ba vice guverineri bambariye urugamba, uburana ubutumwa bukomeye cyane Kinshasa. Tshisekedi ngiye mu nama asiga avuze ati reka ngende njyanye n'amakonte yanjye yose ntware na kode zishobora kurasa ahantu runaka, ati kuko kudeta isani nshobora kuyiterwa. Rero ngo fashe ingabo afite ubwoba bwo ko yagira ute, bwo ko yaterwa kudeta. Tukiraho rero Uburundi burimo burungukira he muri iyi ntambara iri kubera hariya muri Kongo? Twabibabwiye amabuye rero yo mu Burundi ni ari guteza imvururu, uko ava muri Kongo ntibabaza uko ngana, ariko ayahara mu Burundi kuba perezida w'u Burundi yatangaza akanemeza ko amabuye agiye kuyatanga ku Cyamunara, nga bamwe mu bayobozi bahagurutse baravuga ngo ntago wakabaye uri perezida wa kino gihugu. Ati ntago wakabaye uri perezida, ntago wakabaye uri nyiri cyubahiro wa kino gihugu cy'u Burundi. Ati kuko kuba ugiye gufata ubutare bw'u Burundi ukabugurisha muri Cyamunara, egare kuri kwerekana ko Burundi buciriritse nta kure hayi bwagera. Ati ibyo ngibyo nabyo byateye ikibazo gikomeye cyane muri leta ya Neva. Rero reka tuze kureba iyo biri buze guherera. Ibiganiro byacu nakagaruka. Iyi ni Hot Rwanda, ikinyamakuru cya mbere kibagira kuri tere kandi kikabagezaho amakuru yizewe mu bijyanye n'umutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Murakoze cyane.